apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mantika ka nasin man bakla. Anya pa ay manang Marina? Day talaang. Ay mabiglang, taisupot ko ti mantika ken asin. Pakilistampay laang wan. Ay wow! Ay, pasensya, diyak pautang. Agbayad ak tumat laang. Ay, talaga sana mabalin. Awan nga minang tiigatan ko itilakok tumanan no utangan nyo. Anya ka matan, Bene? Manulaang matiut-utanga. Ay, kunamlan asino matday ta, Bene? Mantika kan asin lang matiut-utanga. Ngamdi pa'y lamang tigmat. Ay, maawatan tayo umot, ah. Tama ka no, maurnong piman dagiti utang iti tersena na. Imot kit di, ah. Sayang lang ti banog ko, anapan iti tersena na. Dayamon, gumata nga tulat tayo ton malam no maalak ti sweldo. Kasano nga ro da may lutok ti sidaan ta kuma, no awan mat asin kan mantika. Ilutom tulangan inton malam. Narigat no pilitan tayo ti umutang ka ni Benny. Amangan no malugay. Sa di no tinagapwa, Mari Leonor. Iti tersena ni bakla, mare. Mapanak kumaumutang iti asukar. Ngam di mo't mangtag. Ay nawaw. Kasta talaga day dya bakla, Mare. Sanak mat lang a pinautangan idi kalman. Imadula ang ti customer na. Kasta mo't tan ti ugali na. Ay na, nakaimimot sika. Pudno launay, Mare. Awan latamok iti kasta nga ugali na. Amangan no isunto pa'y kati pakalugyan na. Talaga amalugi no saan nga agpautang, mare. Di na amo nga aywanan dagiti customer na. Anya nga tano, bumalas taken kwa na, Mari Leonor. Ah, kasano ngay makabalis ta, mare? Adda na panunod ko, Mare. Adda tinumber ni baklaken ka, saan ka de? Un, mare, nakasave pa'y laang ti cellphone number na iti cellphone ko. Mabiit lang. Mga ramidak iti dami a Facebook account ko. Kita lang, no niya ti reaction na iti aramidon tamare. Kalding for sale. Ay nawaw, talaga nga i-post mo day ta iti Facebook, Mari Marina? Wan, ikargak matla ang tinumber na, Mare. Kita lang man. Ay nawaw, sigurado may stress ni bakla no adda ag-text iti number na, mare. Nasayat kit di, ah. Ganaban ti kasta saan nga agpautang, Mare. Kat, naipos mo ka din? Awan, Mare. Naipost ko iti Facebook Marketplace kan uray ka dagiti buy and sell groups. Inusar ko ti dami account ngay naramid ko. Tapno saan da amaamuan asyak ti mastermind, Mare. Ay na, naglaing ka man nga agpanunot, mare. Makabalis tanto iti dayjay abakla. Syak pa iti ko na, Mari Leonor. Agkapita pa eh. Pagururayan ta iti resulta ti panangbalas ta kani bakla. Awan ti asawa, mare? Relax laeng, Mari Leonor. Napan ni Robert Ejegarden. Nasaya at mat nga rod no kasta, mare. Narigat nga min no makita nak dito eh. Amangan no panunutin na anagmalmalim tamanin anagmarmarites. Ay nawaw, agsasaruno ti maaw-awat mo at text, Benny, anak ka. Asino dagita ka text mo, ay ah. Jack nga rod amo, nga magsalsaludsod da, numano ka no tilakok akalding.
Kalding! Wala nang! Awan mo tarakan tayo akalding anak ka. Ay, day tangarod! Ay, makaungit pa yan dagiti daduma nag-text. Apay ka no, ajak agrip-reply. Ay sus, ang mga nuadamot nang ipos itinambor mo anak ka. Sino kumangay? Day ti saan tayo nga amaw anak ka. Anyat gatang, Manong Robert. Adapay ka dila kum amanti ka, Bene. Ada! Gumatang man iti 2 kilaw. Ay, makapasurum na dagito eh. Idi pa'y kalman nga awag ng awag. Nay, asino da kita nga eh. Agdamdamag daan, usag mamano ka nung tilako kakalding. Katawan mo't ilaklako kakalding. Ha? Ada may saan nag-reply idi kalman. Kunana, naipost ka nung iti Facebook ni number ko. Nay, asino nga iti akin aramid iti kasta? Dahil nga ro, ti doktalak, manong. Anya ti kunam Robert lakay? Agsasaruno ti humawawag ka ni bakla? Wen, salsalod suden da. No, ada ilaklako na, wano mano tilako na akalding. Anya? Hoy, apaya kasta ti katawam. Kaslad da kayat na asawain. Ay, awan matkit nila kay. Makapakatawa lang. Awan matyamok akalding ala ko da bakla. Ito nga road. No, sino mat ati nangipos iti cellphone number na. Anya nga iti kun na lakay. Doktalan na nga road ka no. No, sino ti nangipos iti number na iti Facebook. Ay nawaw, kasano amamuan da ngay ada kami tinangi post. Ay, aday pagpagam? Ay, awan. Ti kayat ko asawan, Robert. Agtugaw ka ditan tamang idasarak iti kanam. Da kayo pa'y natin makamo iti tersena, nanang. Sigurado ka ka din, iti day taaplana, Bene anak ka. Wala! Mapanak ag-report ka ni Kapitan. Nasken na may kan iti leksyon no asino tinangipos iti cellphone number ko. Adun ti oras na sayang iti kinaado ti agti-text kano mawawak kanya. Wan matkit di saan anasaya at tikasta nga inaramid da kun ka anak ka. No da sakit tinakam da kanya, idiretsyo da kuma. Sana kasta ti aramiden da akalukwan. Sige, agrubat ka nga rutaan. Lunis ita. Sigurado ang nasapan ni Kapitan ijay barangay hall. Sa dino ti papanambe ni? Ay, si Kamagaya, Manang Leonor. Mapanak iti barangay hall. Si Kangay? Mapanak mat makikapi iti ayanda Marina bakla. Kat, anya nga iti aramidam iti barangay hall. Ada i-report ko ni Kapitan. Sino? Kastoy ngamin, nagado ti agti-text kano mawawag kanya. Salsalud-suden da no sagmamano tilako kakalding. Anya? Kunadamat, nakita da kano, nakapost ti number ko iti Facebook. Kasta ka di? Ay na, nagluko matan no asino day taan ang i-post bakla. Ay, wala nga rod. Grabe ti perwisyong ipapain na kanya. Iso mapanak ka ni Kapitan. Amang ano matulungan na kamang doktal no asino tinangipos iti cellphone number ko. Madanagan akong Marinang. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam Mari Leonor. Kasto nga mihin Mari. Nasalaw ko ni bakla di tadalan itay. Kat kunana, mapan ka no ag-report kan Kapitan. Anya? Talaga adisidido, Mare. Aramiden na ti amin, tapno maamuan na no asino tinangaramid iti kalukwan kan kuana. Ay, sana bali, Mari. Tadami account mo tinusar ko nag-post. Ngam kasano no maamuan dalat na, Mare. Ay, basta siya. Awan basol ko dita, Sikat tinakapanunot iti kasta. Autak ditan, Mare. Di ka kadimadanagan, Mari Leonor. Di dan tumaamuan. Tangiwat mula ang ti kontrolam. Tama nga no adama kang nga.
Agawin akon Mari Marina. Basta jak kayat ti mairaman iti dayta nga isyo Relax ka laang kunak lang nga rodan. Ay nawaw, sa anak makapag-relax Mari. Kasano numakaswan taga pulaang iti dayta Facebook post mo. Tangiwat mo kunak. Kontrolam. No apay mo't ngamin akas jay pailaang tinapanunot mo nga aramidan ta Mari. Di ka agsaw akas ta. Ngamin, sinuportaran na. Iso akas la nakiplano kamatan kanyak. Una, ngam sikat tinang ibaga nga iposta ti kalding for sale. Sata ikarga ti contact number ni Bene. Ay nawaw. Ag-play safe kamatan, Mari Leonor. Kasano? Basta, da kayo gayam ti mastermind, itinapasama ka ni bakla, Robert? Ay, Mari, agawid akon. Sikan ti makamong. Ay, kamalitin ang ngeg mo, Robert Lakay. Ay, tapnoy bagakan ka, saan nakatulang? Ay, pangasim ka di at di kag pulpulong ka ni bakla. Diyak maawatan mo apay, amasapol nga aramidem ti kasta. Nasakit nga ron tinakam ko, di saan nakapinautangan. Kaya't ko lang matibumalas. Tanya't pagsakitan tinakam mo, nung saan na nagpautang ni bakla? Basta, naaramid ko ti kasjay, takayat ko ti bumalas, Lakay. Mapanak iti ayan ni bakla, itamat lang. Anya ti aramid mi jay, Lakay. Ipulong ko ti kalukwan niyaw, iti kumarim. Diyak kanunungan, ti kasta nga rami jaw. Kumusta nga itilakad mo, anak ka? Ay ti kunan ni Kapitan, ket amang ano dagiti ada sakit tinakam na kanyak tinangaramid iti kasjay. Asino kumangay? Awan matiyam mo ka nakaapak. Amangan mo't no adda dagiti saan mo pinautangan, anak ka? Ay wen! Ang apay nga aramidan dati kasjay? Posible nga aramiden dati kasta, no kayat dati makabalas kan ka. Ginay, mabaling nga salita ta. Manong Robert, sika maggayam. Anyat pagsaritaan ta. Mapanak pa ijay kusina. Da kayon ti makam mo nga agsarita. Ituloy tanto ta agsarita intun madamdama ni anak ka. Jak amo no kasanok nga ibagakan ka. Ngam amo kon ti mastermind, iti nangipos iti number mo. No kasta, asino ngay manong? Ni manang mo amarina kay Leonor. Anya! Kasano anamwam? Nangagkaw ti saritaan da. Ay nawaw! Kaya't da kano ti bumalas kan ka, tanasakit tinakam da, di mo pinautangan. Ay una yan nagidya adwa. No niya ti planom, no kaya't mo nga ikan ida iti eleksyon, nagayos lang Diyak kanunugan ti kalukwan ti asawa. Nukas nga raw, agsasarita kayaw, ije barangay haul, ni anak ka. Winanang. Sigurado akarkaro aguraan da ka, nukas ti aramidan. Ay, sana nasayati kasi nginaramid da. Amuyo mo dayta? Wunmut kit day, nasaysaya at no ikam ida iti pagnakmanda, tapno sa andan nga ulitan. Sana bale, tadamat ni Manong Robert anak angag iti saritaan da. Addan tulaban kuno bilang aglibak da. Sa maysa, nasaysayat no iti barangay ti pagsasaritaan mi. Tapno addan ni Kapitan amakangag. Inbabay nak iti kasta nga inaramid mo, Robert. Maibaranggayak, gapula ang iti dayta. Ay nawaw, saan asyak tinangibabayin kan ka? Dayta mo ila kalukwam ati makagapo. Anya nga ruti ramida kita. Kasano no pa'y balod dak. Kimapangkay di barangay Sangun yun ni Beni. Kin ibabayo man ti pride yo. Ay nawaw. Ala, i-text mo ni Kumari Leonor. Ibagam kan ko na asang wenyo ti bunga ti kalukwan nyaw. Di yu urayan ani Kapitan mismo ti umay dito balay. Diyak mo, Robert. Apo, di na kaila pinautangan ni bakla. Tila impupos yun. Inraman nyo pa mo ti cellphone number na. Oh, anya nga ita. Alan Beni,
pakawanan na kami. Ay, pasensya kayon, Manang Leonor, Manang Marina. Ngayon iti barangay hulatan ti pagsasaritaan tayo. Ay, pangasim ka di, Benny. Ay, nakakasyan na kami kadi. Saanan ang maulit? Promise. Pasensya kayon. Ngayon das ka nga ikang kaitileksyon. Di mimot kaya't ti may pabarangay, Benny. Indilit ko matintin post ko, uray kita ti cellphone ko. Awanan, indilit kon. Ay, isan nga agbalo ti kapanunutak. Alan, Benny. Aglisi kay man iti dalan ko, tada na patag-apapanag. Ay, pagsasaritaan tayo ito dahil tayong bigat. Pasensya kayon. Ngem, naskan nga ikang kaitileksyon. Tapno di yun ulitin, ti inaramid yo. Amin abanag kat maala iti nasaya at atungtungan. Di mo nga rod gamdan ti agibalas, tapno saan kanto ang maibabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.